sama ko Rusia kalanganin kot ayoy ko saya me Jesus ono batar alay komi Jesus ono batar alay komi po kamuyan wiyala sapulma arma kamuyalar sapulma chama Jesus o kat lalamui sam koras me Jesus men wiya abang wiya through you okay abang wiya through you abang wiya tame men wiya lalamu pagita akacher wasan chokatlongan mayor chokatlongan wiya nisenacha chokatlongan Kaun da okay chaikin kapakap maing imuitang kamuya imor wiya lai Kaun yermen chai piji Jesus Kaun what kiya Kaun okay Kaun what ki ansa me mo yesa me chai laramas chaigin lelong na napal chaigin lelong na chai pilpain sa uchar okay achai sa uchar ka na kopong ng kaprangkot achai so posa achai me oras magichai anana kopong kainin la ng kaprangkot makampil screw tabayo koti koten murin control koti ki koten ansong kapal morin kapal koti koten anso koras okay magam spill screwed up makampil via that tip the so ucharakan ko yen sense with pam makong koti koten mako manokela ran which cup kasane ti makot am koti the Lord of your life make Jesus the Lord of your life ayo ko so yame Jesus ekenono patar ayo ko so yame wieletelet ono patar poemen emen chuang kamu emen chuang ya emen wiakin kchaila sapalma ranwach iko so ya ud kamu Wiakihla Jesus okay Jesus got ud kamu yongoi cha Wiakihla Jesus acha Kaun Lord that's what I mean lokaya I mean lifestyle give me banda you are my Lord okay you are my savior do cha save chair kamar ke chala chau yo kop kopor cha bangola na lamorin mela Lord nana chau yo mamora ime Lord isola Lord mo Lord kakaon pain ngoi okay may bango sa yame Jesus is my Lord ein senikan ngoi me Kaun aklabalap kango de bon maso so chakot mal re asay kuya la Lord okay piji nanay kapakapo amay pan ay mora pan wokla po ime Lord ay ime melel ime melel po kiya masani magchapakongi chapang kapayata yango kan kupro okay confess the Lord Jesus confess the Lord Jesus Christ as your Lord. Confess Lord Jesus Christ as your Lord. Imakarata aman kutrail pamben bilata I Lord. Okay, do you know the Lord? Yes, I know the Lord. Yamomanam know the Lord. I live according to His ways. I live according to His will. Mendaki aman kutrail. Chorus kunda. Ayasa Jesus. So one a child paikian Jesus. One a child one ki Jesus. Imakasaleta one a child nasa. Kaya ka ato makasambal. Pwede ka kasaya ato pwede yasa. Yung ikon wrong. Ikon wadak. Apo sasatame Jesus paranki. Sasatame Jesus bungi and buya. Okay? Alialo ng pinay. Mauray laman pwede yasa ato or yasa Jesus. So, maesocho kakaon mo sa sa iyo. Alright, confess with your mouth and believe in your heart. Confess with your mouth. Okay, nan Roman kasaya wasa, Romanisak, rachigjuk tuaw. If you declare with your mouth, awayabang kasaya Jesus is my Lord, Jesus is my Kaun, and believe in your heart that God raised him from the dead, kamelele na namonyo, kauno, kayasata Jesus asang mela, you'll be saved. Whoa, madawa. Sangan mga yan kamuyo nga yan saved. Kaya confess with our mouth, we believe in our heart. Kaya kasayayan ano watraka, me Jesus Lord, kauno kayasata sang mela. Ngay kasayayan ano waya. Me chicken alegita Krais. Ito bang yan nila changay yang yaleta Krais. Nasota. Okay? Ibang Oya bang ka dede dami ka melele na naimong yung.
So may yang sarawi ayap sujo. Kosoya kosan lale kamelele mokito o wukit dalay mo. Katin chay mo wukit dala chay mora. Pwegi achay kamelele me akachlongan wukit dala chay mor. Sani achay kapkapayata kuprongkot. Ama sani. Roman isak. For it is with your heart that you believe and you are testify. Okay, me believe in Maliel. Amay bang kamelele tinanay mongyo. Ay wuyakan anana kasalita may kamelele. Kamelele Jesus. Me ay songo more. Ime ay Kaun. Karetay solar pan wuyama. Po ime would Kaun. Okay, kasi if you believe in your heart, then you are testify. Maka kamelele makaidak chanan Maliel. Kamelele me ay wuyakan yanger. I kamelele me ibutinan mongyongan ma. Where it takes my heart. Where kamelele. Okay? And it will be your what? For it is with your heart that you believe and you are testify. It is with your heart that you believe and you are testify, and it's with your mouth that you profess your faith and you are saved. So you make us go say yeah. Chewat watak Romanisak. Rajik tuwaw, rajik kaisak, kom kakwata kom ni pombi, kom yon weweki, tami song kosaya, apo kosaya chay kamelele na naimongyo. Okay? Me Jesus, I me sapol mangkot. Akach tito sang nan lang. Akach to oyi pola. Kauno kot kaya sata sang imela. May bang kamelele mo? Ngayon ko sa yaye na naway. Arya iban morla. Okay? Iban morla. You need to deny yourself. You belong to Him. Mark 8, silisak tayo. Okay? So, yawanay kamelele. Mindakinan mongyong. Mongyong ya pansolar about me. Te ay kaparan kan, te ay kento ng sampawat. Mongyong apang kamelele, mokiting Kraiso, ongoy tinaya, tayo tinaya, kiyosang, ng kauno, ng kakaunyo. Okay, yang oyen, te yakomo yan, men puksaro masani, kalisia limaw isak tuwaw. Okay, kalisa limaw isak tuwaw, such an puksaro pombe, hapkam kakin chingin tiyo watak. Okay, ako sa saya, kichail ko, Kecela ramas dengan ramaso dengan saut kumita tongi egenuwang en sarawi. Okay, so may benta ikamelele mokitwo na naimongyo. Ayet ay mongyo nga so kapala. Iba mela na ramas tiban. Ay mongyo nga pang kapala ay kamelele puwegi ay kamelele lale o diye na naway. Okay, tami ko saya o tami memorki aban kasaleta me ikamelele ayam bangak morla. Okay, so yesa me masan ka esansaler ap chelanana apply chelanana ka poyata po maso chevan lelan so Jesus pan masani mesa sa child. Okay, kaya te pogi child yang wrong pogi child yang watak Ichamaban mangi ki iskichail, tell me morki. Give am purala pilio kosaya. If you declare with your mouth, magjaban kosaya ye nano wataka, that Jesus is Lord, me Jesus im Kaun, and you believe in your heart, akamelele me coach, raise him up from the dead, kamaura da sang mela, you'll be saved. Okay, so you point at me song kosaya. Yamu when I even believe with my heart pan change, my heart pan wukila, bogda ikamelele. Apan wuk sangoy, apan wuk yanger, kuprang god, bogda kitakamelele. Okay, kamelel me maurki, kuprang god keleb me pan maurla. Kaya kamelele me ngaka yasa, yekin yan sarawi. Yang iya sa ikerta na momot sa iya sa Jesus. Mata-mata mo.
rong kosay mo. Kamelele mapuksaraw kasayame pan, itanto poinan poson what? Kamelele, puekia cha kamelele, acha more pan mir nan tamak cha kamelele. Acha styling acha kamelele pan influence, acha lifestyle. Gitamak chay wiyagi, pueki chay kamelele. Amay sa chunong kamelele, bawang sila mong god pan chuya, is chunong kamelele. You will poson mamor. Okay? Faith without action is dead. Boson, so to we are young, boson melayo. May banda may kamelele. Krais, asocha lipong Krais rey, socha an kota kaunia, isocha kamelele. Okay? So, magchaybang kamelele, chaybang deny, tayo deny. Likit maliyala, kesela. Is kachayl achayl mauro magachayl liputilale kairta makocha chakungkuporki. You now belong to him. Okay, and so what ko yalar sarian coach porque ka kamelele porque ka kosoya yenan owam na owataka metakamelele. Jesus yasata sang mela. Okay, chapan maurla, porque chakamele. Nan mak walus lisa payo wakasaya. Then he called themselves. What? Then he called the crowd to him with the disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Yang kisapol mawarang ko, iyar ko saya yang rail memen wiyala, memen itawen yoto. Okay, itawen nan maur, memen itawen la Krais, wasame kukulaya, wasame katya, and deny himself, and kitipeni. Kapan matawa, yamamang kitipeni ngoy, yan mo din ang chat. Yamamang kitipeni ngoy. Ako saya, deny themselves. Kaun mangi yai kachailen. Chail bugiti deep. O chail yogi deep. O chail memornan deep. Amasani deny themselves. Pick up their cross. Follow me. Okay, maka kom raprapagi yai kom yongoy. Asa mesocha Jesus wasa. Kales yalimao isak tuaw. I kachail kan mo. Chail kan nanak. Chail kan kamal. Okay. Chay kan perap, chay kailok, chay soma, chay pongi tikikanani, chay winani, chay kin sakaw. Okay? Chay kamaramas, mapil so chokowitok sinay pape, ngr kailok, me koras me, masandi po wasa. Ay wasaw me Jesus masani, meman menita wen yodo, ebang kisangi mokan. Kareta chakapakat, main coach o sa yaran was po men mao men sulaw yama man talagap chapelewia okay cha wia cha so sa yang mona cha pam pizza cha tron chakin sarawi cha tron chakin watawat nikolok mak cha mo don Jesus sa more iko sa pala panchale ni psapal po iko sa yayo mak cha pa ni psapal yitago cha psapal kerchungong Jesus am mongyo cha te cha wo wek te pa cha kana cha so cha may dolong But Japan will work the Pachakan. Japan will work the Pachakan or Reina Chamamor Pons and Bowet or Kokon in Tipana Mimi Jama. So warm Mimi Jama. Pokichaso Gisangata Mib. So wara. Up Nanglok Magitar Chungata Jesus Cochlong. A Cochlong air. Then Sarao Cochlong air. And so what? Japanut Muidong and Kaun. And some Muidong and Kaun, Ian Soko. Mabang kike sang ajay nong kan ajakango dia jakla pala pacha suma ebang kike sang abang kisang okay ba madu isa ke resa kwa Jesus masani iralakan me chow lar kotore po ai wia pa ka marara emangay emarara ar kotore wat ki jamuitan Jesus and God's long
wiyapa ko magchailenut mamorgi panane masani marara o mangai. Tama marara morin saulang. Tama mangai morin saulang me Jesus mo Kaun. Okay? Checken maur what in an apal. Chailakan me abachamuitan Jesus remo. Maur what utani in an apal. Se jempiji gita me apal. Chapot longer, dame apalki chapansolayang Kaun. But Jesus and Kaun, and some Jesus would count that. A good type of ball, a good type malele, a chakan moitolon Jesus at young Kaun selia me apalki. Get so long la rap mention Lucia Malab, so long la rap mention give me your lab, pocketa, kachakan yanka Kaun, chamoitolonger Jesus. Up just jomuidong imen Kaun. So amasani deny yourself. Deny yourself. Ki you get the Archaman, come young was chachoka kamawi kitala. Just be so the yamona bana piasangia, inongan tukabe. So the yamona bana piasangia, consens would can make an attackia. Chaman me a was out. O mia sabul ma wiapa. Ma ne nan gonna take country instance what Chapanas am a young and so map me misily. So apaliela Yamuna chapaliela Chapangila mak Chapan makong aramas koros makankansul makamataki chela po chankakan gibeboleng court. And some Jesus got longerma what up nature books are opachanasa dame Jesus masani Yamuna iban pitsang ma. Okay? Chapan puruda achamor denied. Tama cha kabaran giro, tama ka chan la wiya. Mawang ko parang go trap ang kosang. Pag chakan wiya wata uya papay kong. Apang kosang. Miya manamanan kauno and so say child. Mak child pan men itawen la Krais. Okay? So, you now belong to him. Child deny ourselves, pick up the cross. Tamen ta pick up the cross, pueki uya may wrong you. Chani da wen Krais. Jackie dear, tama chaka paranki. Jackie max masakao me kaparanki kiti sakao. Mayesa kaitong kuprangkot. Uiban because ya weni sansal kaiten kuprangkot. Child member me paran kupuegi uya child chiak. Get chiak in sambama kaitak chiak and nanlang. Kamban because ya Jesus kapagata sa kauma ikos ko saya song ka making wrong remember be making galokong. Okay, at Jesus kapagata sa kao. Yaga kapagata ni ka mao pa chay kay tek min gawik chayla. Okay? Song koros me kapagata e mao. Waya niya kapagapako e masani mao. It is good. It is good. It is good. And so me lila ramasanda. It is very good. Wat ke ko chinan pungin ko mo yongoy. Kaunin and pungin como yongoy. Satan au yala tra piti when wango court. Okay? Makamo sa court, komsa sa court. Kompakong court, komsa trapakong court. Kauno kabang gachata, kauno pakong gacha. Jamana ne kodore. Jamana ne kiti songkan makaitang kupura. O kawata, pokata chalup. Dagot pokata chalo bukon ban mangi mesela kan morwet it requires sacrifice. Okay? Just like nan lang. Just so long, mimin ang contaminated world. Mimin nan samba mes amen deep. So kasong ban in bombarding abang yu lulu sang siligowi. Jaban bil. Ola silly. Jaman. Kajay sombayan god. Miminan sambawat. A bewedier, away gitail dalarmo, seated with him. Gitail mebil key, me coach with the dog sang, nan sambawat. Okay? And some maban kolang kawela, sadami komar. Abrama pocket masotra, me yakapakap nan wego, me kampang kawegila, mein coat. Masani sotra. Mabil meli mak, kampang kawela. Masani mabil meli mak chipang kawela absotra. Mame pa kamba sama negotiate ang court puede con la kawela.
Koko dio lel isak. Kauna masani me sotra. Amo kapakabakan me kauna sotra Wiakihla samba. Amo kapakabakan me kauna sai Wiakihla ampanena yunsak. Ngi karete kakela kay kitrail kam sotra ramas mal. Sete mambijiyuk. Ay identity crisis ren solang. Relama maras chuka sambal. Ren kot. Teresasa me kauna Wiakihla dar. Powerful. Okay? Powerful what kichay bang kabagap ngayon sa otrakan masak. Imakaretat akin tatongi aramas totrong kailong genug. Maramas totro kailong genug itar. Miyawanam tatok. Masota makapachong aramas mesolang Israel beren genug arabil pachong aramas mesto solang arabil beren genug. Okay, wow. Ayawasacha masan kasinin niya. Puacha masan koros mebangkam maura la aramas from potpotdong nan wing court. Aramas koros mesochong in saraureral pangailongi. Okay, so you when kapagatam lobu Jesus mangir memia poina ni daweni. So ja aramas koros uye develop kenu poko uye patpatak. Aramas koros menan nganaray ka site connectang court ragailong kenu piltuwe jama. Okay? Aramas kailong ganiya. I'm carrying my cross. I'm following Jesus. And I will not stop. Amen? So, amasani, you need to deny yourself. Kaya nane, kiyuke di kisanguk. Ariko sa yayar, mesodratra keling gisang, apuegia Jesus akachlongerma, puegia chapona sa kupura me pampoita, ayayingoy, akiyak lapalap, ayayingoy kakangodi, ayayingoy uye so magingoy ma. A Jesus, kom kachlonger, kamakeleya, kisangia. Okay? Paki yang court en wia, dame komi soja kak wia, court pang wia. Atame komu kak wia. Chakak mak. Mak ime kasambal ki kaskul kan me second wiya. Mak kay takin sa namalaya kalu katangan tanan mak kongya. Mak pilipiliyo. Jesus masanir macha sa mak kong aramas. Apini sa ban mak kong kachay. Oh, edo po kamatak. Amasanir. Magchamen salatakla. Magchamen sola mop. And Trinaramas mop lil niral seriaba mop kilelen so mak pagkinan nga niya iti day disus kolong niya so maka. Okay, tami ko saya deny yourself, deny dacha maka ang aramas pumagan godron godo bom the godo bota gechapan so chamen so sa tebel me Kaun kitayar nan morin mas Kicharo ko to so lang la. Akjabi kikiyang chanso. Pakiyang god. En kisang. Pakiyang god kakila kaya. Katrek niya la sa pulma mulimpaki mo manaiking kapaka. Okay? May kailong kiyaramas. Isya na sa wasa tepel babale. Ang tepel awutingkan. Rey. Ababenda may god. Makong iya. Kisang iya mongiyongan kailo ko. Okay? Kisanya mongiyongan kaila ko, aude kiniya sapul mamulimbak metoke, ndadatan laban. Chakak peti god. Chakak kuya kapag mal, akaw na masani. Oh, yamu manampani dawen ya, teren package yo mago yo one. Teren edinkit yo mago yo one. Yamu manampan ko sa yame. Komiti dawan. So masani deny yourself. Ki yuketi kisanguk maurkan. Okay? Niya ko sa yuk kita sa kontrayo. Ko sa ya kisang ya maurkan. Kabay kam lobo. Are you willing to carry your cross? Yamo mo pilipili mo makapangkabay ka tam lobo. Anso maramas wonguk. Anso maramas palyanuk. Teke ko sa lobo ko men ko'y marakrak pitang ko sa ipinet siliabo puro bileo ka peg. Diyan kang bichi kot. Gima chabang kikachati kitar kapay kata lobo tama kot ko lang kata morso juk apan sa what? Anointing. Tayo anointing. Oil.
Oilen ngayon sarawi. Puli-puli dito, boom. Kapan more kelail. So totoo namun dito bang kodo o kawe yugala. Kagak toke diabe arro pagchay mawin. Apun chang Krais. Kagak tatongi. Iwewe na masani chel tiak. Kapan mangan snake. Tiak crush the head. Mangan snake ko. Snake ko bang ngalis ke chel. Yawewen ngalis. Chay ban lelong songan. Me bang kamatak. Awas chow yo boy seninan balwaraman. Chamanda in Jan Krais kredi. Pwede kita mengkawela mo lakan. Walang palwar, walang palingan. Okay? In Jan Krais powerful. Niyan bang ko siya to. Udang kiniyan Jan Krais. Kamakile kiniyan Jan Krais. Ipoitar na in Jan Krais. Prophesy. Kataman kin komi. Tama Jesus we are yung komi here. And sama kom can attack. You remember bale. So uchare naramas utamero ko soya. Satan mo. Satan melokol kaya wunani nan salaman traka. Iban chaman iban asa iban lokolok. Aron span kailong kiniya. Bangan matakla. Iban mentupak. Aban so chay wasan Wendy. Okay? Is chuma sama so chame buye lokolok kiniya. And so koroste te uye kankakela kaya kuwi. Ichar. Iwaway lopo. Amen? Imaurin aramas. Megor pangkak ligi pokita. Sapol matatok es mga yang aramas memor kuduk memor kipeni. Masani kitailen deny ourselves. Masani whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up your cross and follow me. Deny yourself. Chay ban so men okay yang so lang what al koi. Absoja Rong mau dami masani. Ibangki yoti. Ibangiti senekan. Ibangiti ay nanak. Ibangiti ay kamal. Ibangiti ay perin. Ibangiti ay kaangudi. Ibangiti ay aklapala. Ibangiti ay kolingorngor. Ibangiti ay unanikan. Okay? Ibangiti ay masol. Song yo sakaw sumok. Song yo makotong kawela. Chamba sangkotra. Ibang gidi, ibang pokatay lopo. Takot pokatay lopo, ibang nasa, mesaylaga, kamatak, toto, katumba, mimipalyo. Okay? Yakatumba mimipalyo, ta angi eternal life. Ako so yayar po ya child, kamele na chay mo nyo, niya chay ko so yayin na no child, dame Jesus, we are umakiting Krais, chay ba morla, chay ba palwara ban mela, palingan na child pan morla. Mona child bil pan lelmo. Puegia child kiki childi. Puegia child kapkapek lobo. God pan reward a child more. Pun sambawat. Takot reward. Eban bara. Pues otra tatoka na muntiti yung kutoka wela. Nana child pek yung kuporang God. Soja al por. Wanim tok. Wanim. Okay? Open ang tepel. Try close easier, sanya try bake. Try geek, try deny ourselves. Try la rogowa, try lobo. Okay? And so course magkakinatak. Katak, kakon magalus, kaperity. Let that be the turning point for God to turn it. Okay? And so course mangensaut kan back riyu kakon magab. Kamatakla ta kapop take screwed up kasapong ala kamumsuot la kaya suot la position wasaw may dang coach and turn around yaramen pun sa wala coach kwari handle it your way. Okay? Yaramen men pain kuan ukite pegite akamay kite uyawanam koyak ap wasamaga mumsuot lalaleo tematak lalaleo udu wasaw may dang coach and begi niyan pan param monyo kabagap kaya umumunti kan coach pan bukitala tame ne me kataroto po yang kawo yuko la kamom suweti yuko aramasan ko korurki kisan iwan kisan menta ke kapaik lobo iwakan mo ayet ko yuka pakapaik kon banu dial
Kaun turn around situation and aban rasan Jesus kapag ka lobu po pangkotalan mayroong kila peni bue trial kita kapag ka cha lobu po kita mayroong kila ra child more bue Krais is a exchange kawali ali yomo ansa mi sosa mi miselinan deep Krais kach to lokolok kapag ka lobu po pangkuan po ganiola anso mi yasotar me bogni Allah ibanut kapag kay lobu pokprangkot pampoitare Satan kilang kapag kam lobu kailang genug karena bang wiya songon napode kamatakala keter katarala am lobu God pan turn it around asa me Jesus langata ban lobu okay me scripture me watakatara ko saya mareosa me power me atami ib lusang nan ideno puro ngaramas puegi kola pon lobo resoche panka lobo ala Jesus imo manchepel abana sa kuk ni dame klang a como yo ngoy ko sombal kolong grata lobo dawat lobo indayer lobo wo kamatak pana mo tawen Krais ke kolo ke chukatarala ke chukesela pokan proxang kan so pesang kan kuan uyam kelen paliano apali yukmas nantama galalong so tilway ba niyam kolong mongyong main got so saya main got kakela kaya main got ma konya main got kasali komuida wasa tayana na wiya aramasaman mepan loid kamakam de lelong megot communion with God soto uti kalaudela me karita yermen sa wasa chepel pil papa leto kamatak pa kan pue yen pun sa wala coach pu yung kuan wiya ikoya kan pokata telefona kamaya beto so andal me koras in the spirit okay beseda banda dong physical but chay klang apagan rok in the spirit ningen puingen chay chukalangi apo to tong me kan me chay ka kilang buen literay ke chay po chay lang costa a chay lopo ap chama Jesus masanir makamenita wenia kapay kam lopuan kapay ya lopuan me ko osa me ko prangkoten me ke osa me kamatakan it cost you everything eu testimony we rong olang gotaman me namarka apanene ko popo ap Satan litipi ki pegarang got po na morenda ito tongi ababao nda mana kapo plata kot teke lusang ang baikan pora kopopo na namarka sangan kopopo me saporail tura ni rail mana kopopo ang samba moni riyan sa maray papapan lubukaral soso mana kapo etuwange kot eos kauno paronger nana more sapal berberenki amorin sola akasong wakoto ari kamatak pue kosan nanu mom kasong ka kosanan panene so makamatak to po aramas magapakpak aramas mageligi aramas makaraniuk makasong ka kosan liki ka koror okay apa the closer relationship ang aramasaka imesite na bantatong ko po yung kamatak iyuk Rakapanay tarud iugi takot teka so pelang ang panina yan meso ugi takot so tama mga nakabuya enda esang apandaran what ichar may lusan so pon apo pela takot so puegi apela takot so i sangan one kapakapay lobu ka minta eka koto ni kansens what eka koto ni songan pichiya sanguk kuprang kot te pekaran kot pona maur okay ketika tarala kolokol tama ke osa megosan rain court pan turn around so tama mana ka testimony ki ko irta puye ki aso tra so ai rel panene well known na marka popo ongi ekin o loi kasang puye kilang rakopopo ai uye samsamo apo lalapot mong court le lanso mo court likiala kiangi kisakisang kuko. Okay, go to raise him up in the things of God. Ki yangi kisa kising gukop and so what influence ki Amerika.
Amerika tonga ala ka wait me pit kauno. Pueki kauno pokatai. Pokatai pueki es chokatarala. So I example en kapay kam lobu. Keso chana chikila tame plan en court. Jesus so chokatarala po I plan en court rongi. Eko tompola. Eko tompola. E osa me koton mela. So kapay ka lobu kukuwi. Kamu yongoi kapay ka lobu wat kikitrawasa ya kuprangotan keder katarala. Sita manda tongi me kot puen prapa tako koton wiyan. Te take osa magapi kauno ekarangok kamu yan wiya. Amen. So even last kilama kay ka sinner's prayer, sorry. You are now a new creation. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The new has come, the whole has gone. Aramasaman me deny kakitiram mauram kaperin kanis kowe me koasa me maurin sampa kor kapakapay kam lobo tame pan buyayang aramas mana wakila. Okay? Kariang koren sila mawis aksume yap chawata ko. Maurin mas pangkin sorala rensongan aramasa. Maur kap ute puti. Apo kia chaikin sosa chaikin da. Oh yang ala ko na pata wakila. Kaiten yang ala yo puin. Makcha masan mamor na tramomo chokan. Takot masan mamor. Masan me wiya tame masan o masani. Aramas pan wakla. Aramas pan wak sang aramas wak yang kuprang kot. Ama icha kata-kata masa no niata wat-wata kapso chama maurki. Chacho kapiji kot. Ramas ko to yorong-rong. Wiya toto ko to sarawi. Wiya toto porala. Okay, wiya tipipan ko to sarawi. Wiya tipipan porala. Ria iso cha saraw mausa. Amen. So chapa masan mamor. Masan no bango saya mamor. Como yo ngoy milale. Kita pelatar luke longer Jesus chamui tongie en yang ka Kaun. Kita kiti ris kita mekai tiang ku perangkot kita pokatara chalopu kita kakuya itawen. Poe kita kaunomen linga kaunomen sansalda rensoni tawen ko. Okay? Akan sansalda niya armas pangkilang child more chay kasaleta Krais armas pangkapunga Krais rea child. Kaya ka mauro wakila ap kachal kaker kauna pan liki yang kachal mokit nan manaman nan manaman en court pam paki koros me pata-patang kemasa ng court me kiti rail kapakapay globo kaya koros kak patang kemasa ng court o manaman paki kaya ten. Okay, aramas me kiti rail kapakapay ka rail lobo an tota ya 1 point na sa ilakwat ischupang katarala. Kaun ban so sayuk agang kasaleta mema sanina son isak tayo resa keo puegi chay pokong chay kapayata sapon mamasan nga abang kasaleta takot kasaleta ka porlong sinseria somao ka pulpam po ka rebuke ka kaos na somao tang kauno kasaleta okay amak jaban sapay aga drop so lang kauno chaka kasaleta just like we are condition just like we are irair me masaniyo meman menitaweni yoto kiti kapay kata lobo apu taweni masanen mamor masanen court pagchailan kapayata pagchailan morla asngaka bangkun chay kono panger muren asngaka abangkun chay kono panger iwewen kono pata kono muren ban mela okay kono muren ban mela nagchay sa kono patan sa wet so chan panini kakapagap kinukatalanan lang ay patagan ayo miya magolianda kememelel chay so kakapagap kitala chay panini nan lang imemelel chay so kakapagap kitala chay panini nan lang korusya kan makungwasili misa chay membumbi Catholic kung ko saya misa chay soja kak kapag kitala chay panininan lang. Tsukak. Mag-chay strip sa pal, chay lusang mor. Chay gugola ewasa. Ewasa toror. Okay? And that's separated eternally.
Toror sang God orain. Ironger ngilen hel so ikamelele. Kaun mo itang irongilen hel and so me mo itang Jesus ay moray uye deep. Kikartay kakela kay kitrail, child der lama me child ipsapal ay ban sojo kiyoti. Iso banga bay kay lobo ay bangatan ki mi panyang kulanan lang so. Aban lelan so me Jesus masaninan matu isuri sa kayo iso sa ikumail. Ikang pata ko ngay porlanan lang Jesus kasamo kanya nanel pues sa iya ikang. Amen. Tsaka baka oh my God, Jesus, kalangan ng kami. Kapag nga maramasaraw, kalangan kapag kiyang kamusapol mo mulibakangkit, kalangan kiyang kamusapol mo masan, kameleleme sansal, ay kapag ki o ka, di prodi saliyedi, ngayon sautakan magungkotong prapa at maur, melele rail kan marongorong, mabanso tsaka melele, dean kinganen kailo kape, apiatasang o kawela, tatokan ng muntiti, pon salong koros makan rong masanang got an pagatar na karapa me pagatar ki ang gotong kaibuye to kuporang got ang gotong kamaur gitala ni marang Kaun Jesus muyat Kaun at sang kamaur kukulatra. Amen.